Angukazela imnyama laphana alento sakusa bethe uvume ntombi awuvuma phela. Right, mina sengiyavuma khona lapha ngasemsakazweni weBite FM. Right, amfowethu ukazela imnyama. Ake laphana ngicabanga ukuthi thina somele sishayibatha laphana. Nanzeni ingoma leyizwa laphana angukazela imnyama amfuna sibavalise ingoma ethi ngiyamazi baba. So gazela imnyama ake laphana ke sesivalele sabalaleli ake laphana ke yazi ngisathanda ukuthi ngiqale mina ngisithi 2 minutes ngisikhaya uyabona then lawe uzubuya mnyaze yabona kule that party lana gazi ethi ngona ngi Blackbone uqobo antshintshi mina antshintshi wendoda right hayi mina ngisiqanya ngo Blackbone mami hayi mina ngoba ngisimlungu vele mina kahle kahle ansi Blackbone ngingumuntu onsundu ani kulo muntu omnyama kulo nsundu nyubeke njalo maybe abantu bangizwisisa ngcono right uyazi igazela iminyama ngangithanda ukuthi ngithi awukhili kithi ngasho sengiphakathi ukuthumula kwenje emhlophe mbani isithina nesicefelana kemi ngoba yazi lutho zekho ukuthi amaqedisha umqulungwane ngithi ngisibuzane bafana mama sibuzwe lokho njani lolokho njani ngayishale ngoma ubujabula bonke abangithandayo ngithi ngayishale ngoma wabujabula yini ugazela iminyama phansi kola se-KZM eKezimapisa la engiqhamuka khona ngithi bafana bami ngihlala nye love nesidloba singene ngesikhathi sendlala ngithi umthundu lokho love laba singene ngesikhathi sendlala ihlala sebulebule esimina ngemva kwesiphala kagoma lokho njalo bathe basika bathali bathe sibabu kwedlula uzele umasipanda ngoba uzele inhlanhla entehlile izithazayo zabonakala njalo kwamazolo ebona ilanga kuthi ezinye zashona lokwentudu abathathe egazela imnyama ukhuluma lazo phela gazela imnyama umfana ochumisa ubunyama isizwa zibaleka zifuna ukuyogcobisa zibe ngamayelo bona ngitshintshi mina wentanga ngiBlackbone uqobo lwayo umfana omnyama ngabobo mphume phansi eKezimapisa cha KZM inkomo zakuthi ziphuza umfula amanzi amnandi ushashane umfula amanzi amnandi ubani ushashane lapho ephuma khona mina mfowethu uyabona uNkulunkulu ubhala intaba kayikhonje lapho engagele khona mina inkazi hayi bathathe egazela imnyama right uyabona kodwa gazi awuza ngitshela ukuthi mina lawe akhanya ngani namhlanje soke siyindawo tshwalinga indawo bantu angikasho ukuthi lihambe in other words ngithi alindawo ngingakasho umlaleli wethu lapha silayeke lapha ke akhanya ngani kodwa sithi hayi athina mana sithi phecelezi abantu siphume ngevosho ke lapha ke gazela imnyama ake lapha ingazi mhlambe ulele ukugcina ungafuna ukuthi uthi goodbye akubalale bangabe sibukile njengamanje abangabe hayi ngifuna ukuthi ngithi yimini singize ekhale emathathaku sekhala liphuma lize leshona ngithi singisemnyama yokhala lize leshona ilanga isizwe zabikelana amakhosi yatshela abantu hayi ungaphuthela awuxhumane logazela imnyama kuzo zonke indlela zokuxhumana uzikholisele laphana kuthi uthi uma unomcimbi ke laphana siyakujabulisa ngendlela smart ngendlela right ngendlela ecabusathana right asema kuthi laphana amfowethu gazela imnyama asibavalise ngengoma laphana ngiyamazi ubaba gazela imnyama angiyamazi baba ingoma eziphiwa ngogazela imnyama ke laphana angisithi mina yimilana mphuma ngebackdoor mphuma ngereverse amphuma ngenyovane angisithi goodbye isikhathi 11 minutes past 5 that's your time sing njengamanje hayi mina ke sengidedela sengiphindela ngasemva ake laphana ke bekumnandi ukuthi ngibe lani ngasemsakazweni khona lapha ke amlalela laphana wena thengwa hayi singakhambi ungakatsho siyaxolisa sure abathi inkingane ke laphana ke esisesiswini ayisasivumeli sokumele lathi asiye ukuthi ebandayo ngale egazi asiye ukuthi ebandayo ngale ngasemavinkilini asobuya sikubona ayisaphenduka futhi njalo second half I'm signing out indaba ngani nomuntu bangani Nyama manje vele thina ayibela manje sokwaphuka outside